Syahi kai skul kelau bahetrom haka Iran. Kublai si bana piki subscribers baru ki bancu dapat page video sekini ke channel Storyteller London. Hagaban neng kong Donald Trump perkat baka Iran kanlong kum ka Venezuela. La kidnap you presiden kamut ka film kalakut. La amat ya ka kli kamet kalalek. Henry hai Iran kamlong kumta. Yau Supreme Leader la peniap penban katma kanang klan. Palat jasan pungut ki top official jong ka Iran kila siap peniap. Haka Amerika bat Israel. Henry ka jingyale jong ka Iran ka yajbet kamdon kanu ka jingtot. Lada day kanu ka rui lani wat ka rui Amerika ru. Way balayapu presiden. Lani ukli nong sensyar kata ka rui kalakulumar. Kairan kaya letma persya ya ka Israel bad ya ka rui Amerika. Da kitir thama ki batandor ki batang arpo ban laipo jar US dollar. Kad baka Amerika ban Israel pat ban intercept ya kita ki martador jong ke Iran. Ki habban kerwaj da ki misail ki baremdor ki basau million US dollar syanek. Kairan kedon ki po hajar teli kita ki drone tador ki batang arpo laipo hajar dolar. Man kasngi kairan kasiat ki po teli kum kita ki drones. Persya syaki sipai Amerika bat sipai Israel lakum baher ki keber. Ki sipai Amerika bat sipai Israel ki habban kerwaj ban siat nasun ban lajhap lan lajtay pokeri. Ban penhab siting sun ki habban kerwaj da ki tiar ka basyongdor million bat po million. Kajing lut jong ka Amerika hakan ni ka thma Iran kalapalat ya ka sispa billion US dollar. Kajing lut jong ka Israel ru kalamar ya bam. Bat kambun na kajing lut kadai. Kajing siat persya ya ki martat jong ka Iran. Kain dia ru tang mariui ya kini kebujong ke Iran. Menta kelas dang bansna. Ya kita ki drone thma ki batador. Kai Ukraine ru kumju. Sibun ba ki baki rui ka persai kentup ya ke rui Amerika. Ki pule nakari Iran. Lengba kani katma. Ha ka bakadu ka jingja burom kedai ya ke rui Amerika. Donald Trump mula persyang ban bom tengek ka Iran kam lele. Donald Trump mula berngem hadu kumban tua kilum. Ka Iran jai kam ki. Nang tahu Donald Trump mula kam berngem tengek syukur dem berkejat kambat ketida ke bawang. Hapo ka simir ngan pengam ya ke Iran. Ka Iran ke ong lele to persyang bahe ya kata. Memen step Donald Trump wong artayo ngan ai syuti ya katma. Pen bena ke Iran ngila job ya ke ria Amerika. Kadkum kejing pejungi padu Donald Trump langsung jaburam sikadai haga jing ya dai. Bad kani katma persya ya ke Iran. Kumba pau imat ula kontak sop ya ke Pakistan da ke baong. Toak mapi kum kanong penyasuk dagaba pinfun yang kenang bangan yo pensange iswa ya kani katma. Kublai si bana epic subscribers baru ke baju setelah berpagi video sekini channel Storyteller London.